Juan mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini ke kelengan nami marang idi kepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, boideng kita pejumpa ibas acara pepalum ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makdeng ku pesakat kami sukuten keluahan en, mersodip mo kita. Asadak tong idengani di perbadiai kita. Tuhan si permaseh ate, dak dengani mo kami, tendimi simbadiai mo, mengurupi kami nalako mendengkohken katamu. Ibagasan gerar Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan tasi dari ibuku renungan wasiat nai, si merjudul, dak melam mo ranan dene. Si bageni dok lapihan simbadia, imo si tersurat ibas Kolose bindu 4, ayat 2, soh ayat 6. Janahnat sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat pe-6 kan, si mendok, dak melam mo ranan dene, asa terabim ukurna mendengkohken ranan dene, empantas mo kene mengaloi kuso-kuso. Di sada tiki, kulau si kami mo sada kalak pertuai bages si enggon dekah oda rohmi gereja, kumerna mersakit. Ideng kami soh mi halaman sapo, ibu kamo jendela ibages sapona, idokken mo. Yah pertua nami pendeta nggoroh nola, kepeken makdeng juah aku ibas persakitan iji. Nggo kesaku dengkoh rana iji, melungun kalon mo ukur diri. Kualoi mo, sabar mo kene pertua nami, idengkoh Tuhan ngo sodipta, mula mersodip kita deket ukur cerep. Rana si merandal, tentu ngomurah sambing taluapkan mendahi dengan ta. Oda terjua, boi ngo memaing cego ate deba, deket memaing bonek ukurna. Mi dengan ta sisa ada kepercayaan, pantas ngo kita mengalui kuso-kuso deba deket merandal. Kolose 4 ayat 6 mendokken, dak melam mo ranan dene, asa terabin ukurna mendengkohken ranan dene. Pantas ngokene mengalui kuso-kuso deba. Kumernakan idi, beli mau ukur deket pikiran ta, pelin mengasangkan kata ni Tuhan si mengkekelengi kita. Asa gabe kenggeluhen tamo idi kepe kita meriang. Dak melam mo ranan ta bikarinan jelma, barang idi kepe kita merbekas, deket barang KDP si tahanan ta. Ranam pantas orang ngopelin bedengan sincel ketna. Kata ni Tuhan mendokken, pantas mau kene mengalui kuso-kuso deba ni karinan jelma. Lapatena, barang dahari pe kita, kena ngo dak tong melam rananta. Asa terabin ukur dengan ta, mendengkoh rananta. Mersodip mo kita. Tuhan si permaseh ate, dak dengani mo kami, tendemi simbadiai mo mengurupi kami, dinalako mendengkohken katamu. Ibagasan gerar Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagimo renungan ta sedari en. Ulang lupa ki subscribe, like, janaki bagikan beaka dengan ta si deban kena. Merkiteken Bapak Inang enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus si masuk-masuk kita Karina. Shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.